Kitabu cha Nyakati ahiri mlango wa 10 nafungahe. Jehoshafati anatawala Juda. Ariho fasa mwana Jehoshafati akala atoe here mtawali na kizika tayari kuhena Israeli. Waika majeshika izamizi Yosia ngome ko Juda. Akika vikosika iza inchi ya Juda na kaizamizi ya Efuraimu iliyo kalaya haloni ya sababai. Bwana kalaunga na Jehoshafati kwa kukala watu wangira za kwanza za mkarewe Daudi. Kamalire mabaali. Elo mumala mlungu wa babaye na kizituwa murize. Na katuwire ngira za Israeli. Kwa vijyo Bwana chumarisha utawali mikononi mwakwe. Na Juda yosikira zawadi kwa Jehoshafati. Na akikala na ushaha unji na ishima bomu. Moyo wefe hironi kutuwangira za Bwana. Na zaidi ya vijyo wazu sozo sehemu za Zulu. Ajo viguzo ya Ashera kulaka za nchi ya Juda. Kaiza mwaka wa hahu utawaliwe wahuma mafisa Ben-Haili, Obadia, Zakaria, Nataneli na Mikaya. Ili makafundishe kaiza mizi ya Juda. Ama gudana na Alawi sehemu. Alawi aore ni Shemaya, Netania, Zebadia, Asaheli, Shemiramoti, Jehonatani, Adonija, Tobija na Tobadonija. Pia makala na mlombe Lishama na mlombe Jehoramu. Mala chuo cha sheria wa Bwana na matenda fundisha kwa Juda. Madengereka kaiza mizi Yosia Juda na makia fundisha watu. Ngumatefa karugo kala kaza idengereka Juda. Kangilo ni mwago ha Bwana. Na kagahendele kondo na Jehoshafati. Semea Filisiti ombrahera zawadi Jehoshafati na fedha ya kodi. Kiza Arabu nao makimbre hera turuma alifufungahe na magana mafungahe na ndenga alifufungahe na magana mafungahe. Jehoshafati akiendelea kukala na nguvu, wajenga ngome na mizi ya hazi na mojuda. Na akala na vitu vinjika hizo mizi ya Juda. Akikala na shikara mashujaa kwa Jerusalemu. Hivi ndivyo marijo vikisho kulenga na nyumba za babi zao. Kula kwa Juda, makomanda majeshi malifu, komanda Dina na mashujaa 1000 Kula iye, wale ni komanda Jehohanani na shikara 280. Baadaye iye, wale ni Amasia mwana wa Zikiri. Arezi mbozera kwa kazi ya Bwana. Haunga na shikara 200. Kula kwa Benjamini, Eliada, shikari shujaa. Haunga na 200 yenye ujuzi. Mareo kwa lama za zihami na mahana ngao. Baadaye iye, wale ni Jehozabadi. Haunga na 280. Mareo kwa lama tayari kwa viha. Ando atumaro muhumikira mtawali mbali na wari wa ika kaiza yomizi ya ngome kaiza Juda yose.